Ini kita ambil video. Sudah dilepas 4 kali, tapi melo 3 kali ya teman-teman. Tim komando fit tim jagal ribon. Komando sampai si dimana si anyar si laju si laju si kuning anyar kapi oh Bu. Oh siap. Yang penting semangat. Oh bagus, bagus. Sepenting semangat. Yang ini. Oh rampok jalanan. Jagal ribon. Atau cumi darat. Oh, si bunturin nih kah? Saya penekat nih kaki. Oh, jadi ini guys rampok jalanan. Oh, rabat sampian boleh. Oke. Pendenan nih kaki buru. Oke. Boleh takut kecewa. Oh siap. Ya tanya juga, kalau tak bisa minta aja buat di mandi. Ini kamu soal, kiri. Itu, ini nonton orang lagi. Orang terapian. Ini kanan nak, orang mula, paling orang mula. Ini cumi darat. Dari rumah cumi darat jagal ribon. Semangat tetap. Oh iya iya. Oh siap. Anu ya. Salah. Bos ape bos. Bawa ini. Ini mak kita kuncel lang. Oh tambah guys. Bade pode sepi celeng mele. Bade beli baan ro mas celeng. Habis tak ngetren dari kemarin bupati nado mas. Hah? Aduh. Oh iya iya. Jagal ribon 01. Jagal ribon 01 fit komando. Lain lah nyaman komandonya mah apa Ki Bur? Si bupati nanya mah apa bro? Diser kan nak? Tolong demi kok deh duh ya. Duh. Nah lek tibi jerakan lagi. Duh berat mas ya. Aduh tina kok nolong dan aku deh ya. Aduh karena dah iyalah kan pun sampai kalah dah ya.
Nah, ada TV ya. Tenang. Mun sampai nak kalahan dia juga petasan. Ya, mun sampai nak kaki tak pernah kerap dia. Iyo, tak tuman turun. Cokot iki. Semuin menolong. Kerap teh kerap. Kerap tak kerap. Uh. Masalah YouTube. Ah. Kare berempat kapi di Mas? Ya Roma. Kalau boy. Oh. Raba di TV lah. Dapat TV. Enggak, saya tahu Pak. Oh. Ya, bundok tuh. Oh, iya. Apa kata-kata mun kalah aja? Kalau menang sudah mantap, Bos. Ah. Kalau kalah tutup telinga, Bos. Oh ya siap. Duh ya Allah nih serkana. Ya cereukeun Mas Yayu. Deureum mare Mas Yayu. Aduh ngateng TV Mas Yayu. Ya Mas Yayu. Ya Mas Yayu, deureum mare kok sayang ya neku kamera, tak neku kamera ya tengak ki kok. Sang owner ya. Aduh ya Allah. Deureum mare Mas Yayu. Ngateng TV ya Yu. Aduh. Ayo Kak Doni. Iya ya, siap. Terima kasih.